Ari ogathi kuiga utwite na ithwe customer a mbere. Okay, thank you. Yes. Ni kurira gatumaini. Ando maiguage ongerera wa igana. Etigwa. Aya, akere muhebia. Ise besa kuhetwo ni mundu. Ketugayane nawe. Okay. Iwige wira waku. Ngayakurathime muno. Ngayakurathime muno. Uthie wige wira wakwa na ndikaigwe wandikitwo ringi. Thank you. Na wambe uthie ucokerie ucio rakwandikite wira ngatho. Thank you. No coke umuhe umwira ni ukumwethera mundu ungi wa guikara hau. No we riu uthie wige waku. Thank you. Muthuri uyu witagwo Mofam. Yes. Umukore. Hau. Okay. Akuhe nyanya na gitunguru na firifiri cia kwajia wira. Edia kuhoera. Uthie na o mundu uthie na kaboheo karamu kiandikaga namba. Ni uri thimu? Mathimu. Turi thimu. Yairwo ni mundu wa nduthi na we ari ya mukopo. Riu ya mukopo ri arihaga atia to no we ubati kuriha. Andoe ni ya mukopo riu ndamwiraga niguo anjokerie riu ndamonirie ni ya mukopo. Agiora nayo. Ando aya mea. Ando aya rona ando aya. Mamenye ura wina gathimu kangi atarahuthira makuhe to ndiona to mute guku ni gia kuhoera thimu. Riu mamenye ura megwika. Riu we ni ndikwenda uthi wira ungi. O ucio uwi kuruta. Yes. No menye biashara ya mbere. Mutura ni kahiu kamwe. Ni mukiragiria hiki. Mutura ni kahiu kamwe. Ginya mabebe ihande. Ndenda mwaka uyu ugithira. Yes. Riu guone to mutura. Ni ugirite mwena umwe wa ng'ombe ukaja gwika atia? Kwendia. Kandi ugirite mburi ukaja gwika atia? Kwendia. Kwendia.